Gogo. Nolweli squeeze. Awusofaka kwa squeeze. Yabanda kalogo squeeze. Squeeze abanyezo kombera sugiri. Yabanda squeeze. Hayi. Squeeze uzaqaliseka kodwa yahamba ngethethi. Hayi. Ukuba umuntu amaphathi. Hayi. Uyahamba ngethethi kodwa uzaqaliseka. Iswekile squeeze uzayicela lekini. Kindi le. Hayi squeeze. Hayi. Iswekile kodwa yahamba ngethethi. Uzokuthatha squeeze. Uzokuthatha squeeze. Akwazi iswekile squeeze nama nayo iswekile. Hayi hamba squeeze. Hayi kadwa. Hayi hamba. Bo mama kektel wafile sokiri. Nika fondi sokiri sina yote kai utini. Hayi tata bendlala yo. Hayi. Squeeze thatha nathi swekile. Thatha squeeze. Enkosi squeeze shukela yakho yu. Bengifuna ukuphungitiya kuyabanda squeeze enkosi squeeze. Hayi. Ayikho inkinga squeeze. Hayi ayikho inkinga. But ungakhohlwa uhamba ngethethi, uhambe squeeze ngethethi. Uhambe squeeze. Ungaduhambe kahle. Uhambe squeeze. Hayi akho ngqondo squeeze. Angizokukhupha nokukhupha squeeze. Hamba. Squeeze squeeze thank you. Afa squeeze. Dirigas somta dirigas. Ngiyaregisa basqueeze. Isanguta Adidas ezishushu. Manje le thangani ufunani la? Labantu kanti abakahambi la. Yena Karapao, awukahambi kanti? Yes, buddy. Ngiregisa ithangu spari. Izithangu spari. Baba ishisasa spari. Ayadlaleka la. Bani usibaro wakho wena mfana? Bani usibaro wakho? 80 rand, 80, 50 rand. Ongamelanga ubusithengisa le Mozambique ezingubo zakho lezi. Bari mina nginawo amaphepha. Bona imali lokho wena. 80 rand, 50 rand spari. Wena uzithatha lezi zinto uyayazi ukuthi yini lezi zinto. Wena uzitshontshile lezi zinto. Yabo studio 88 lezi spari. Yabona manje sengizobiza umphakela umthakathi la kule ndawo. Sorry. Sengizobiza wena hey. Nebulewe nje bebafana bami. Kunini ndihamba nabantu bangahambi nami? Ndikhetha abantu abanganikhethiyo. Hayi. Andisanishaye ngalo ngqawe. Ndikhetha mna ngoku.